Tugas makan ayam kalasan renung, digobak jalani megening pengamen, megending megitaran ngoper laguna elen, anak makan onyangan demen, kepisani megending ken megitaran, awayan megai di restoran, dikeneh dot ngorin demakan peluh nak len, luungan ngendingan lagu didian, dia ngendingan lagu kudus bujangan, isin keneh ni suwireh tonden nganten, mumpung yang to anu sing ken-ken, isu penganten ngai lagu didian, dia ngendingan lagu kudus bujangan, isin keneh suwireh tonden nganten, mumpung dia untuk ken-ken, isu penganten ngai lagu didian, isu penganten ngai lagu